Nol sung thong krak chimlai COVID-19 kham nak runven nak le zokhen nak cha a ha kha si in ni alhan kan in timlam mi chinram kul chawza minister chewkhat ni zofel nak an ngai COVID-19 zot nak kham runven nak le zokhen nak cha a ha kha si in le zanglek shang in Institute of Sport and Health Education ha kha a alhan kan in timlam nak an to mi chu chinram kul chawza planning and financial minister Bu Viko Boundary and Defense Minister Bumuchi Hangwe Au, Transportation Minister Pu Sutheule, COVID-19 kham run ven le zokhen na committee in Tunbao ngai tunhani zofel nak an ngai. Hakha si in se chamate thil than nak khan zot nak angai khautia zummi an umsola chanak thabul nak cha a I khun tiban tukna chu zofel nak an ngai I Chinram kul ngandam nak zung lutlai Dr. Angwe Sanle Hakha si in lutlai Dr. Zinkuku Awni Fintar nak song antua chun Hakha zang lekshan in zonga zofel nak an ngai than tia kan thai Hakha si in alhan kan in timlam mi kong he petlai in Hakha si in lutlai Dr. Mangbiakong ni hi COVID-19 zot nak he petlai in Hakha si in ni alhan kan in timlam nak zong kan nei ve mi zo cha nak zong adang te in kan tua di Chun hi zot nak zau khen tu ding in siboi te le shashama te zong adang te in thim an sichang thilri kan ngai chin te in chun kani tim ko na in thilri hi tlamtling in kan nei lo WHO ni handing atemi thilri hi kan ma hakha si in long silo in myama si in kip zong ni tlamtling in an nei cheu lo chu cha aram chungram leng mi zapi ni ngai le cha in thilri choknak le si ai choknak te ban tuk cha bab nak tampi kan herkau hi zot nak akar nak halo mi zapi ni alhan kan in kan rawin cheu hi abipi bikmi ase kautia mas ne lai kwa chwa da ha kha phosa arak chim Myanmaram chunga COVID-19 zot nak shik mu mi minung panga an sichang chun thongni kumkul masne kulenanga chun simalam lai ni a zot nak angai khautia lungshin mi minung zenhi le somsiri le panga zot nak chekleu mi minung somruk le pakhat zot nak cheknuwa shikmu lo mi minung zenhi le lai ni leng chok lo in inna shen mi minung zanga le pali an sitia ngandam nak le zanglek sungni an langtar Tuluk ram in arak tlung minu le tidimpa he van long a chitri mi pau home quarantine an chan ha chinram kul tidimpeng capital khwami COVID-19 zon nakshik angai tia ram ko ngandam nak zungni an that mi pa he rangkun in kele tiang van long arak chitri mi pa le tuluk ram in arak tlung minu pakhat na chu home quarantine an chan ha tia kan thai hi kong he petlai in Phalam si in uk Dr. Tlong chung thang ni tidim kan unaw pa he Myanmar National Airline Yangkong in kele tiang arak echitmi recorder number 1 sang a ummi pa hi recorder aphak ti kan thaila changka in khwa boy pu chinlam khainle recorder si in lutlai Dr. Samanhani masnikul lenanga a ambfui home quarantine a ancha chun talukram in arak tlungmi kan unaw nu zong hi recorder number 2 sanga a ummi asi Tulukram in mas na kulenanga a arak phan I home quarantine an chave zot nak angai lai tia lungshin le zumchu a umlau chun zot fa in I khunchunga a thlopmi zong aselau tia da hakha phosa achim hina pani hi home quarantine in dilheli chung an chan halai chun an pani in atu tianga chun zot nak shik an ngai lai tia lungshin le zumlo nak pakhat man a umlau tia kan thai hi kong he petlai in chinram kul chawza zung Lawa ka lai zong ni ramleng lai in arak tung mi pau home quarantine chading in nol an chwa tia kan thai enita kasi